Pomaže Bog, dragi gledaoci. Nalazimo se u jedinom manastiru Požeške opštine, manastiru Svetog Georgija u Godoviku. Nemamo mnogo pisanih podataka o postojanju ovoga manastira, o njegovoj gradnji, ali znamo da je ovaj manastir sagrađen u 13. veku, kako su nam to stručnjaci govorili, po gradnji, po materijalu koji se u to vrijeme upotrebljavao. Ovaj manastir znamo da je bio metoh manastira Arijskog, kada je u Arijsku postojala arhijepiskopija. Prvih pisanih podataka o ovome manastiru imamo iz 1692. godine, kada je Arsenije Čarnojević za vreme velike seobe Srba prolazio vuda i ovome manastiru ostavio osvećen antimis na upotrebu. Kasnije ovaj manastir je živeo i radio, pogotovo velika njegova uloga za vreme Turaka, kada su Turci zaposeli ove prostore, pošto su onda obeščastili Arijsku crkvu, onda se narod i vernici baš ovdje, pošto je ovaj manastir sakriven od glavnog puta, pošto je bio okružen šumama, ovdje na izvorištu Godovičke reke, narod se tu skupljao na molitvu i omladina okolnih sela ovdje se učila pismenosti. Po svojoj arhitekturi on pripada vizantijsko-srpskom stilu. Pun je arkada i skroman je i mali. Koliko je nama poznato, ovaj manastir nije bio živopisan, ali je bio omalterisan s polja i bio je okrečen u belo. Što imamo značajno ovdje u manastiru, to su po predanju mošti Svetoga Georgija, delovi od lobanje. Imamo ikonostas koji je napravljen krajem 16. i početkom 17. veka. Umetnici kažu da je to rad Aleksija Lazovića. Vidimo ikonu Svetog apostola Petra i Pavla kako drže maketu ovoga manastira, ali bez priprate. Dakle, govori nam o vremenu da je priprata napravljena 1808. godine za vreme Karađorđa Petrovića u čast njegovu, jer su Turci pre toga ovaj manastir porušili i narod zajedno sa svojim kaluđerima, kada je došao ovdje Karađorđe Petrović sa svojom vojskom, on je video i svratio ovaj manastir i sigurno i svojim prilogom, a i prilogom meštana i parohijana i trudom i radom kaluđera dozidali su pripratu i ovaj manastir su obnovili. Odavde na 20 metara od manastira postojala je velika stena. Posle rata su došli ljudi koji nisu bili pobožni, koji nisu bili verujući, koji nisu obraćali pažnju na ovu svetinju i tu su otvorili kamenolom. Ceo put od Godovika do Požege pokadrmljen je sa tim kamenom, baš ovdje od ove stene koja je, kao što rekao, 20 metara udaljena od samoga manastira. Od tih silnih detonacija i od toga miniranja manastir je napukao i 53. godine manastir se srušio. Sveštenik je sačuvao sve dragocenosti koje su tada postojale ovdje u manastiru, sačuvao je u novoj crkvi svetoga proroka Ilije i tu je baš sačuvan ovaj ikonostas koji se vidi ovamo pozadi mene. Imamo i vrata iz vremena Karađorđa Petrovića iz 1808. godine koja služe sada u crkvi kao eksponat, da ljudi koji dođu i vjernici vide baš starine i znamenitosti ove svetinje. Istovremeno sa uređenjem unutrašnjosti crkve, uređeni prostor oko ovoga manastira, zahvaljujući opet vernicima koji su dolazili i pomagali svojim prilozima. Požeškoj opštini smo zahvalni zato što nam je asfaltirala prilazni put do ove svetinje. Pored manastira Svetog Georgija u Godoviku postoji crkva posvećena svetome proroku Iliji koja je sazidana 1856. godine. Zidari su bili iz mesta Orida, a ljudi koji su pravili crkvi bili su trgovci imućni ove parohije i naravno vernici. U to vreme podatak govori da su se trgovci i parohijani ove parohije takmičili sa Užičanima ko će napraviti veću, raskošniju crkvu. Sigurno
to nam govori koliko je Godovik bio u to vreme jak i duhovno i materijalno. Ova crkva je sagrađena velika, ali je sagrađena na lošem terenu, gdje je teren podvodan i gdje dolazi do klizišta. Tako da je već 1923. godine stvorila se potreba da se ova crkva utegne metalnim stegama, da se otkopaju temelji i da se pobiju bukovi šipovi. Tada je crkva i okrečena, tada je ovdje bio sveštenik Spiro Ostojić, jedan vredan sveštenik. U to vrijeme je i urađen ovaj lep kitnjasti ikonostas u Duborezu koji se ovdje vidi pozadi nas. 1833. godine Miloš Obrenović iz zahvalnosti prema kaluđerima manastira Godovika, koji su zajedno sa kaluđerima Ovčarsko-Kablarske klisure potpomagali njegov drugi ustanak protiv Turaka, je poklonio jedno lepo zvono sa umilnim glasom manastiru Godoviku. Postoji jedna storija o tome zvonu. Kada je počeo Prvi svjetski rat, da ne bi austro-ugarski vojnici uzeli zvono i pretopili ga u granate, sveštenik Spiro Ostojić je skinuo zvono sa zvonika i zakopao ga ovdje u jednu njivu pored crkve, da bi 1918. godine izvadio zvono, postavio na zvonik, da bi ono svojom umilnom zvonjavom objavilo slobodu srpskome narodu od ropstva. U isto vrijeme, za vrijeme toga vrednoga sveštenika Spire Ostojića, postavljene su i ploče izginulim ratnicima iz Prvoga svjetskog rata ove parohije, koja je tada imala 6 sela, i te ploče se nalaze na zidovima pri ulasku u crkvi. Ova crkva je posjedovala 48,5 hektara što obradive zemlje, što šume. Agrarnom reformom 1946. godine država oduzima sve ovoj crkvenoj opštini i joj ostavljaju svega 9,5 hektara, i to loše zemlje i loše šume. Od 1987. godine ja sam došao ovdje na mjesto penzionisanog sveštenika Dobrosava Lazovića i od tada pa do dan danas sam ovdje ja sveštenik. Moje ime je inače Ivan Marjanović, rodom sam od Arilja, gore selo Radoševo. Bogosloviju sam završio u Prizrenu, rukopoložen sam i poslat na prvo mjesto službovanja ovdje. Sada sam u činu protonamjesnika. Crkvom upravlja crkveni odbor koji broji 12 članova na čelu sa predsjednikom crkvenog odbora Draganom Ješićom.